update HWD baat ka feeling okay ta update sepangkan ka jing platform BSFE nama kidon ki ba dang shufun mentam tahi nang yuk fun ba kidang sudap submit form menta kumba suppose tang nang sumi nang song mau part ko BSF sentar mo tenga kitu kiban salek mo te pihak ban kenapa pihak ban songjan marba kitu gue menadu khatwe beje nadu yurung khatwe beje nang yumi suppose tang yu ja yu era ha kate ga jaka submit form te kajing ya tur meneng athai labun kila yu i baha ka news ru kila i baha news bahasa tit lathi sha le kumne kumtai la ya bun plat la yang lain berkathe bat senrang kumne kumtai la ai kulmar te takadau ki ba ko ale phap le do step phap songja phap ready lupa ga ja ga bam hapo kla jong phi la phi kwa ban submit mar ba la shairu kan bun bhag ba le na try pia sngo i try baro sa comment mo hisngo nom sngo set hi okay ta try kia sngo i baro te kumang ada batai ba nuk balai lasai phaban songja lupa le play na step road marba kapun bru fa mene kine balai mene ki balade betu gong ba hadu mental nang don sepo tengmut ba kinang yumi sa khadwe khat arbaje nang submit form te ki counter ban check document ru kidan hadu nyau tali ki counter mo kaneng update na ki bala de ban mi na kajaka submit ki form mo nyau tali ki counter tekan mau te nalor kata ru kadai baik live set no live set nderi tang set live set kumang ada batai de gumtahi live set ki application form documents yung pi baro ka admit card baro penbiang live set penbiang lupa kita live set ta pejmo ba type bro kisha nara pisu type bro sha kidon ga pendap khulom bro kisim laga simno mar bala don mid plat hak tu ga por ba nang steng sngi kidon gi ba sha reject don bakonum tai tamba yung mamentala jan mid mar bala mid plat kemban sere kisim laga sim te kidon ru ki candidate ki bala overage ru kile sha reject kidon ki ba tempat yo domisal kile te ngada bong ba tempat yo domisal ka is khasil li sha tang sisngi la yo domisal te tang bai kitu bede ki ai por ki ai de ka slip ba pen wan hakata ka tarik ban wan submit ya ka domisal jong timo wan ai por biang ki ai no da slip tempat ai re pada ya kan admit card te ki bala biang dokumen baro kila ai no ya ki admit card jong pi ba roll number ka tarik ban yo ban wan mare kan mau te tu ki ba ko ban deploy te la chai te nang step pihak ban yang lain lupa la komta nam penom poi nam la arban yo pendep submit ki form mo ha ra lupa extra form de kuno mala rong hapo tela janjar ban yo mi biang apun bru ha te man la counter ki check bai ma don ki counter mar ko mar nyu tli counter don counter ba check tang ki zero paper don counter ba check ki original document don lagi jong tes kono ba ka is khasil domisal sngiru yo mau pi apply menta gamit lasai pile DC office apply online kin penlai pi pinyo bai te hakno ba pi apply pila banyo bai te kui district tangam ti bra ndrei ka is khasil te napo sisngi hi menta pi apply lasai pile mi pila yo bai kin penlai bai ru di te kui ki district tangam ti bra ki bom pa domisal up shwa do yo domisal select no wat nomlek tempat biang dokumen pensiun jenjar kaya di lata filek tempat biang dokumen mar don mene balik dokumen sempat biang terus lek yang lain tu baru sini hadu kadoi kat arjila yu hadu mentar empat yumi te dokumen empat biang te public biang sa hakikat lai ka sauterik labu extra demo ka bal labu ka extra de ka lai sauterik te kin public biang sa katuro te kiwe ki ba lak por filek de ka tarik jong ladehi tang ki ba ya tengku gitarik kemare bat jemare per exam te phi lek no hakno no kasni kwa phi laj tamba phi ya keni be phi yang lain ba temla are hadu kono ngut kisim ka sini mar kapun kama
te ken sim aspa ngot ne sim lai spa ngot kat bakila kat kajingklo jekila dak islam le ta pembolong mene syabe lut baro kitu we sim tang kitu we ta hadu mentaro ikitu ba irung sepo kenang dap hadu menta kanu beje menta spos tang hadu beje nang don sepo ngi bana wes kasil long ban le la sai pet mo bala sai tang na ke is kasil ru dap lupa ba le kini sakmat penjenjar ba te ka shong e pi da pimyo re phap le ya asing asing te ka shong ba ya pi mo kila da bang ki klam ong re ki klam reject re balai mene rubun ma balai khampe re pidai naga district ayu de khampe re tang ba ndra le yang tu la da pimbiang dokumen ki ong bai wan no kata ka khalai ne ka sautari ki wabiang ki accept bet ai kan mit kat kin sa ayu bai kaduru tak baik baro lai kopi ne tak lang baik baik haba ka submit form tai filara lang baik tak lang baro kan ini yang long ile haswa kata katrik kalong baik tawa ya kani baik caban poi kloi baik long reman poi islam kidon pi pulok jonga mana gi no baji yang tu melak subanap kim sabe kim lechu te ibrin ri boy ka atrik lek baik kar atrik hi katrik jonga dehi mar manai pen bun kam rai tuwe mar pen hab ya lek kani se ka district jong kiwe te kan bun ma bare jong kari boy le jong kari boy stang itu kiba melaj re katarik jong ti te lek no katarik jong kiwe rom lele re re persang malek di haka tarik ba man laj kono re te pen jang batai baha ka laiset kemud ba katu ka form kawe admit card tik dokumen juis da domicile chiltra kitu ki certificate jong pi ka education certificate kitu baro adhar lane epic at submit katu long siset temot kum kata phap penbu laga jong penbiang kita kan original ra penbiang mo amder ban sulai kadu misal te katu ko bayo online ru kadai ka original mo katu kadu misal don kam kapor ban lek submit no dokumen no ha don kam no hang tu da phim pat yo hang tu phap la wan biang saisen kempat accept re ka ijong pi ken I slip wan biang saisen te penbiang chwa penyo chwa ya domicile ka jong pi advertise is for submitting a form the time they will open the gate at 9 around 9 or at that time but we have to go there by 5 or by 3 also because there are too many candidate domicile aja kena melele re kem check re kata ka validity mo arja khandai na arja rapo na arja melele re kata ka domicile in ai por melele re kata bon certificate from parliamentary force kadai ka ha kadai ka domicile kane kadai kan for recruitment in armed parliamentary force kadai ka to hi eke nishan shela ngam suthu phi kumno hab zerok lai tali ki form ne kun ha hab zerok lai tali ki form ki admit card kata ka ki siltra ki baro lai tali hab zerok sa self attested ma ki mo san ma phi tho self attested apo san ka san ki jong phi sa tho bat ka tarik haka space ka ba khamlaj mo bona space mta self attested sin share lang flop ngamen ne pha pandap form asai ba claim pandap detail Sapang district bat penkut sya ne tek kadwa pinang don por bihapan pha pendapan pendap baik yakin mit karu habzurok lai tali nomor katu hikan mit kat da yang te kin sa IP roll number yo AA takada bihaban surok bel lai tali is in the hill district kiriat la iju kaju ilek biha kaju la pila tang ong betang gitu kiba kibom laj hakaterik ke jongki lek na kuiterik melere teman marba la dapi la sai kare jong is kasil tekin lek be kitu is kasil tela da wanno wana is jentia wes jentia wana wes kasil nanang bun jusu te kimla areman pendap takada yele banwan haka tarik jong ka district la demo ndiri banat mar los kai ka bale be wan kan yu kan enjar ba bat kumno sar kitu menne don kibala dep submit tang siset ki sabek pek kidon la kejong boy hakapor marba kitu ro kelumar ba belai numar ba la bun bru mla asuan pendap yanon pendap be kitu lek gini ki bayatur kan ne gini ki bayur kan ne takara penbiang bay kata kalai set melele re la da kisim siset ro biang nam sim marba pindon kam hakapor documentation hakapor rali kin pan biang ngi dokumen ka bra biang kita ta kamdon jiwid ere kata pendiang bay lai set kenang masuk bos don bong baga format form don kam katu ka format kadai ka serial track ano sen ngadon batai kadai ka serial track
ka video ngan sa upload la syai ngala yu menta te pada yure dengan sa upload ka tu ngan batai kano ka jing ya pers pangatu ka format SCST kadai ka siltrap him don kamera men paksannya ka tu sar kumno da yo masumit la syai jong is kasil dalai la Thursday dang shimbek kinam pe euro kinam pe ya hawa 4 urung tapi hablai sa next day le kumno. Oke to kublai jonga arjakan yon sai ka long baik nile re baik lada phir submit da katu nang apply no gai nang apply submit baik hawa ka pilih la sai ni pilih la no lek baik te la sai kin pidiang baik te ban suk yala de apply pa ha kapor ba pilih mara ra no da original kan nang yo paham nang yo por adu apply tarik ka sau san tarik atai bahai ki dong nem ban lai ja sau ne san tarik long kama phabannya yang lain phabannya kini long baik ni kino ya black back ndo tarik leg back ha ka tarik jong lade mar pin leg ya kini ya ka tarik jong giwe te pin sa kan senang bun beri long kemene syabom latih don ki ba syabom latih ru tanyan la ja mobile yo phone shoot mene don ba tha ma sai cho la ja kam tam bisu na yeng nei ba like tap complete tar ko bai te jenjat te leg shwa ka tarik jong lade tang kitu ki ba ya tengku ditarik balik mari SSCGD la ne don exam MPSC na don exam DSC te le shwa kan mare shwa ne exam shwa kine kin le exam shwa kine la de exam te after 2-3 days kin sa khot biang la ne ka sabu ka por man tho exam kin sa ai por bere Millennium Gaming important document same thing education certificate matriculation higher secondary certificate but mark sheet and domiciles, child tribe certificate, EPIC or Aadhaar or Bada, Artli passport size, phapan biang kita. We can fill up our form with pen, right? Yes, Marti Sangma, yes, you can fill with pen. Have submit form umpling na mapat. Kadai sya mopat tangba ka jakarung kadai na nong mensong ma ko get kadai na nong mensong natin na mopat ka jangai ba te kanai sya sepo kala hap nong mensong te ka get kadai na nong mensong hap submit sya nong mensong dere ya empling ba ma ke Saturday long nem bos ban submit form phapet nya gitu gitar ba kila release mo ka donam don ka Saturday ba kishim ta da kamdon bot ba kinom shim ra hapet shoy ka tu tarik klet ban pe gitu gitar ba kila bu. Kemudian ka result hab zerok lai tali sar hoi result ro lai tali sil tribe ro lai tali domicile ro lai tali umta kan lai tali ba itu dokumen long fix ba phap lai set kemud ba shirin jup hawe keset ada penbiang kat ka ba ar ka balai ro kan ready kita shim ro lai tali biang na dam shim ro bu ulpa na umta ka banwan marba bun ba balai tu balai ngam ta ki shim ya kitu bawai mawan mene kim shim re te la ka jong tapi pendiang ba ya ta kalai set mar bawa kitu ki ba euro klak kulma la bun plat klak kulma nalor bakari ke fast de ngala don domisal tang ba residential certificate ngampat yo relek no ki klampan re ya ka residential certificate ki pan ya ka domisal nanti ki dokumen ngada pentong tu ba ki klampan re residential certificate ki pan ya ka domisal kenapa ka domisal kedai ka certificate of armed and paramilitary force kalong hai ka form man super print hai long man pa print ba yai thangi attested tangi ki dokumen ne bad ya kata ka form tangi ki dokumen non kamera ma attest ka form haban pendap man submit tangi ki dokumen self attested tangi ki dokumen amdere ki to admit card berge tangi ya ki dokumen san shadin basrok amdere shadin shakmat page ka space ka wala don ka ba kham ka wala space apdang tu bom don jing thoi san ta self attested san jong phi tho ka tarik sar kisan dara kado misal bomdek original nomor 4 yo original ka original siyo online te ka tuhi ka yo online ka de original mo na phi suped na phi rokro ka de ka tuhi ka original am don original tam re wai kan mau mentam marba long computerize ka tuhi ka yo na po print ka tuhi ka de original te long mulem long ruhi wan nang bang ka long man tanda buklom long survive lenu yo admit card ka admit card
kadon lang bat ka application form hakaju hi te kapor ba village cyber ne hanono ba print ya katu print lang bat admit card ken te ya katu admit card phaban pendap te lat no ikitu giba deban pendap no office wat nom pendap kinsa ai maki kinsa pendap maki na te ken Riti sya yung ngala king maloy klumar ba de hiban klumar bun bru ba yu platan tikon op sam certificate long melera tang ba ready lupa ban apa ka ba thamai nai ka ki re ra ra kata khandai ru melera nom khang ra Martia sangma sir we need to xerox or form 3 copies along with documents yes 3 copies with documents and self attested the document katu kelas format SST tahap pendam na am don kamera katu kadai ka schedule tribe kan mama katu kadai ka schedule tribe certificate don kamera same thing schedule tribe don kamera katu kadai nang ka format ba kipen I ba kadai banlong komne kata ka schedule tribe ken te ba kila don hi ki ba pak sanjru tama ada batan nak mat ba kadai ka schedule tribe don kamera ban pendap ya katu tama kila lek pak san te ki don por te ka biang to WhatsApp ide dokumen beron kam na kano terlihat jerak oke to ngasa to MMA journey try kan nongot ki apply akan ke biasa kata teh kendap ho jari tip show kan nongot sampai den training remai lanu hablai summit biang kitu bom yo ban summit menne kidon ki ba kasong aki menne kidon kitu bala sabe kidon kiong ba ya marki kam ayubha kiwan menne tu sube la khang gagit te siong baca ka last date la extend hadu khasau tarik phila onwan hakana no tarik te ka song ki bede onwan klemong re o memlong re onwan sai kemong re kamta sarang haban pendap da ka khulom ne haban pha tat bud boro artali accept mo da phi pha tat ru biang da phi pendap khulom ru biang tang ba wat nom pendap jaklia pelat kan kanu ru ka biang ma nah, mana yang accept batai bro accept ba pendap klom bro accept. Lanu last date submit application extend teh dukat sal tarik ketua reserve day balabu te kin sapek lada kimla are te kin have extend yang. Kahaj bat chess risub yang mensong atheu kajong nen theu hi makisar. Dari senrang te phiap theu te dikin thei tem non kamre kan thei ta. Kapandap kin sapet maki marba mene detang ban shime form genom thore mene non pore ban theu mene kaban theu ye phi ka haj bat ka chess kan theu bai ha ka por ba philik mare te phap ban pandap bai gitu phap theu roughly ma phi kan no vidon ni manon te ya kata ka ba detik kin sa theu maki ha ka por ba lek mare okay RD production can you please make a fill form fill up okay ngala persang katu menurut sapit asai ang sa persang mo wan ayu katu haki form bat admit card ru ngidon kam san te haka form kadon ka jaka ba phi haban san hak admit card ru kadon ka jaka ba phi haban san phi tama kam dere pada self attested kadon tu ka jaka ba tho signature tang hakitu hi pidi ban san amdon kam re ban self attested kadai tang ya ki dokumen mama hagi form ka don pa ka jasan ki baking maloi le thiel lupa no menta hagi BSF hati kena te setengah tahi ka weda kwa ayo kalau setengah tahi malah tip la share kin bun bai tang menerik mempadep sa ki bala shai ki blok ki nang bun yes kasil ni mun ba sar ki plikan no baje ban submit ki form ne tip ki ong don la jong ki don ki bong ba plik dai baje ne kan no baje ta tang ba kalan te kala jrong lupa duk nai baje san baje la don lupa bayang tu ene sinaguan don kamre ngada berbatai kan ne bre ndo ka NOC na government na ingin yo ba ada phim dei ki batri government don kamre kata pide civilian phim pat tri kamera don kamre ta ka NOC mun no objection certificate ya ki bala tre yang don kamre kata me ban lang korba hap sign lut ong ki dokumen ki ban submit hoi self attested ki dokumen self attested sign to bat kadit rong tu sar ngi upna klom yong long nem hangni kelumar bang ne pendap klom yong ne pendap klom ayu mene
Kidon ki bahasa reject don ki basyem tamenne berjanbit pada utuwe ba ngalak fun uang ba nomor blamit postang ki syem laka syem kim mong e syura te hakatu ka list bathop ne tho bit blue pen te ngatrai do blue pen ni marba spang musuk tau spang spang nom sya spang yu te ban pendap bet menang ong syura ki kram ai construction hara ta katau te ki ong hapsanya disi katu ke format ai atau ke format apa kadai ke siltra pio na po DC office te usan hu DC gen te la da pi kwa pi ba ben shim ke format pi lech DC te hapsan yin DC te pa pi yu te nrei ki bradon siltra jam don kam shu gen man pa san ya katu te ka shong ha pi la da pi kwa man pa san ja sa lech pa san submit form home pling na mau pat tamarung paden na no man song sarlano mare agnivir kan yang ngasa agnivir yang sindang no sambor lang yok ni ngasa cek atu pansi dura karbanga long em ban use correction tu tem long re correction pun sipai te ba ayu ba aktu form ngala baklasanya tu bom tho re ban san candidate long re ban use application bom sipai tu sa ayu pi malakle ke siltra mereka don ke soft copy tambah original haban kam banra kan mama ki check original te siap banra ke original marjan lamurong pendap form do kulom long sat long man pendap kisim hi mana list of enclosure haban pendap load kat ba attach kod kisla ki form emba hoj katu pi attach domicile pi attach siltra pi attach matriculation certificate pi matriculation certificate and mark sheet pi attach 10 post 2 certificate class 2 certificate pi thong tu kat pi attach hang tu kita pi attach dan kita attach NCC NCC certificate pendap tu Seven Shadin Bazarok Shakmat Mdere Shadin Mdon area pin Mdon Bape Shadin Shakmat page ke space ke balat sa server tang ta. Okay sartang good night Lionel masih. Okay good night. Michael Nsing okay. Ai ban mar bani pandap da khulom yong na blue kane te ngaro nga confuse ba mane su thaure tamba halas moment te kishim hi te yong na blue kata te ngaro ngamla re banong tiba pedang don bahasa rejek menta une hadin don basim lakasim te marum don porshu mar laibun pladam bayong bayur simbek tama hakatu akot ke ba kita notice de kita ba demen pendiang ni blue pen tengah try blue pen ni long hi blue pen ne lada pi tho by the blue by blue by baro da tho yong by baro ta tai hab surudil pa ka form la rong ta la yo rong po redil pa ka form redil pa kolom yong kolom yuda pya ra tu pendap yang da wei tangah tahi ai hana was ka format ru hablai phasan video ra ru ka por ba samit am dei re komta nai ngej re self attested tang i recommend ya ganero ne ya ka ro attested self attested tang ya ki dokumen ya ina pingrum klur baret jana tikna ong nga ka saw shiko knek na inyo ka saw shiko knek na inyo okay nang yo ka saw shiko knek na inyo ne la da ukli la average name yo ne man apply te udang yo ka saw shiko knek na inyo marba kisim nadu ar tarik jong wagos knek na inyo ter shaneng hadu ar hajar inyo te pidang yo sao shipo shajarong tiu be shajarong be nang yo amdere ban hier shipo okay hamare hasurok na madan la ban pamre madan mat kadon kemaran hang tu apa mapat hi ritri kimana sadu misa jong senjang ala kuslai tamle le rang sepen page no la jande tu kapor pina blek mi hi tamba ki la elek hi ban accept be jong was yang tiam ta ban elek pan kloi na po office na do tugas ngi balai don ba
แต่กี่ละเละฮิบันไอคลอยแต่ในเรื่องสักเช็คกันบาลายคลอร์บริจันดังยองสาร์ฮ้ยดังยอในคลอร์บริดังยอพี่พิคาบในวัชิโพขณะนั้นยอพี่ดังยอมาคิชิมนาดูอากอสแต่อากอสสัปดาห์ออกตุบาร์คิวชันแดงแต่พี่ดังยอ List of enclosure tho ia ki dokumen ki ba submit siltra domicile kumtai epic na submit adhar pitho e kata hapsan din bazarok na kumnon ne hapsan barok dokumen na ek dokumen save attested na khmat nishan shalla na khmat save attested page ya ka space ka balan bhag par kharbani Sar kisan em darat agar misal bomdi original namarang padio original. Balai em padio original kadai ke basu bahapar kabani. Kadai katu ke basu yo online hi kadai original. Tapi mio are dah kawai kata ko ong original. Tu hi biang meleleh dah. Sab ni urusan pendapat ki form. Okay, sepersang lasai. Semua tahu WhatsApp aku tu biang terhadap jengkut dan kena biji minta orang kedua biji. Kublai cuma buku nak jemput aja jengpin asu tu sepanggar keluasan okey kublai cuma ni firu. Long yang sada lain awal pan tu mentah mana pelan. Davidon jaga sa long baik mana awal lupa. Syai severas syadin bazarok syakman dari syadin syakman. Jadi saya tang stres ya phi ban yang kita buat ka deba yang jongar orang stres bang pun kam dengan yuk por de yuk por di bandon lang ban page ban ban tema lering la persangkat bala ini shut up sir one more question black or blue pen still confused mo kan still confused black or blue sipang reject sipang accept sipang still confused bata hibun gikli yo na wan thamai don banang ai ta mlele re ta shu yele balai ban persai tamatang ka wer kan mau ba ki balai da songja lupa ra so ra lam kumta te misa chat thangan mane poyang te sipo waje nang yo mi sai sipo khat waje men mit te phin sai yap thangan kan mau ba songja lupa tang kata ka we ta kile hakan ono ka siro ta ka we songja lupa yele bansu pendap baik dau khulom hi mlong re bansu zerok Perayu bansu de pendap do khulom mar ban zerok lawan haju hi piap zerok palai tadi de pendap do dah ketiro kalau haju hi yele bansu pendap do khulom im le bansu zerok ta de ka print long gan bansu zerok kare bansu pendap do khulom da supaya ba kam strict kam clear da thai Kipediang boro artali mo Melvin kipediang boro artali maner kulmar wa war kispire kulmar wa spang kulom yong ro reject kulom bulu ro reject ten long komno shu mono bom ya kulmar ro boro da tanga ta goi da print mlelera da pito kulom mlelera accept hi boro artali kadang bisa kan osnam kishim bet kipediang bet na po fus kinam pe jara kam tho reng tu ei tamba na po DC office pada katu ka validity ka de sisnan tamba na po yu kipediang bet sarap save attested ki borok tu kuman ho borok kitu ki zorok save that bet RD production where will submit from East India same from to the Maupat same location mdon re ta we ka jaka location hoy lain na to living star ndo ablay na to sok sajong sawan poi stan taksinam sangoy don ka to stan taksinam sang nang to kyu shate kit nang jangai sa kan don 10 kilometer ang to ngaso bakana kham jrong hi ka to ganti yakin witkar bar application form mabari original ka tu ikan ka ba fi pendap ra da tu ite kan simaki te kan sariton no phi yak admit card da accept phi kan return ni admit card ka jong phi ki tho yo roll number jong phi te sa mention ya ka tarik group ba phi wan mare kata ka tarik
Shillong traveling naik kuslai re ba vi film mats ne vi film naik kuslai re tang ba pila pas ka sten long bai iklam mention re ong ba nom sha re undang tang so bai ten pas te long bai tang ka agnivir hi ba mention hi clearly ba kata percentage kata kila ban apply te kini kiwe ki bam mention re long bai ajan ko di ngan ap hatu tu hi persang hi kharwe teng asang dunai baro te ngan sa penkut no hagi dokumen ban sannya kum no hagi dokumen phap san haka katu ka jaka basan jong phi kan signature jong phi te haki we tum don kam haki ban self tested tum don kam ra tang katu ka san jaka san jong phi ka jaka rung ka de nanong mensong nai lej ren na get mapat na Ruben papang Pyaban lej na nong mensong nai lej ren na mapat ka jangai phan mapat te nang ne hibaro kirung penbiang lupa kan selai teman ra emona merthang saya sabra extra te ra lupa kan penbiang lupa kikam phire pinong habdan extra baik ke form habdan extra dur habdan extra penbiang lupa kan kita kenang manu ada syura tik bai tangar teli te ada hipan ro pila penjuar sei sapo tu kat kum gajing pun beru situ nang umta gajing sup umta ye penbiang extra baik ke form penbiang extra la reject ngatu sei biang ro form pendap yang penbaik jing bakla kata kan pemla are ban lek mi biang sabar seisen tela jenjar ha ya kadmit kat ha pendap mangine kum no sar pia pendap ya katu kapat kan nim ki don gitu lai sau teli ki jekawan pendap ya pendap the rest katu bana pok khandiat pendap na office la don nang tu la dep tho to be filled by office tu na jrong ro to be filled by office ngathrai nang hi ban pule kata klom blue ne klom yong kanero dak he nang no ha jile an pendap dak he bat le khuj te ne dak yong dak klom yong klom blue te ngaro arlotin adu menta nang chun batai marmane la don ba accept klom yong ro accept klom blue ro accept nang chu ban ong nu tho ru nu ro menang sanbor ki agi dokumen usain to re using tang ka dahar ki maksud ne sar ha tang itu ki basarok ya self test tang ki documents kan tang ki documents ki adhar so domicile maksud certificate gitu tang gitu ki ban yo sil tribe tang gitu oke kublai kunik kisno oke saya sipang yang ada di luar wantia aman kelang sila form mo pendap berarti ready lupa ke pendap baik berarti tali te penmo kadang kajing bata yang kalau mau pensuk ya pi yang dari mong ba ban penjejar pensuk ya pi ready lupa baik lai tali pendap baik cek mo pendap signature baik umta mara pindon kam baik haka por mare na use correction pen re never pin sa tali ya pin pulai satap dari fojar dunakam temlale ere habannya kendi bet habannya tres tombet pendap atau cheson hanya pendap submit form tapi pendap piap thawi when was the last day they extend till 14 Yes, go por nai ngej re kono shus lek thabe por mare next pangur ki jit tangam kamderi kumta kanek labu da kapor r po sau minute within that tangman qualify within that time te lada ki pamare sis pangur lada bro sis pangur ki dap hapo ar sau minute te baro kan yo kimderi kumta ki lada bu da kapor da ho lek dia katu tarik bala mention oi pensuk langsung tung rate biah katuhi dami rate biah bari 6 late beda katui tang lada penmo ngal on pa dami las tang lada phi mlak por ya katu katarik jong lade salai la shai mar la shai lada wan sama phi in subun briu ba
Phim nằm tiếp phim yo nằm yo ban sobet ka form ro. Hoi, hai dokumen hi pia ban san. Sar ya borok ki blok nelas nit kesahoj. Ki baro ki ba mla reban peniyung ki phawan bet ka sau tarik. Kumta bet te danglon chant bet. Sar ka IB kene intelligence bureau kene kan one message be hapo email jong phi hap check email mina ka por email ne hapo message. Te katu de mla reban ti lupa mo lan ka exam. Ka sawan message be hapan chit ba. Nam pen kelar kita tarik kumba bu kumtu hi tang ba kinom be re pada lada pilik hakan kono ka tarik ru tang ba long pijen jar phaban ya keni phaban yang lain phaban ya tur haban ya daj hang tu de katai pijen jar tem nele re lej bi haka tarik jong la dehi wanam khi kuslai re lej bi haka tu tarik jong ga district la dehi te ladam debre tu kin ai por biang te ladam dabre kin sa extend biang tarik rum dere um ba kinom extend shu kin sa pen bej bej ladam bun plat kan ide tong kin hap ai bej na tu khasau kin sa extend biang wes kasil anda mata yang sisa gitu tarik lagi jong wes kasil le kan tarik wes kasil kan tarik kandai tarik mana maklare cek bang ada batai kata ko video. Oke, oke. Betul dekat. Hapto rishan shil hapto self attested ne kumnu ne tang bansanya. Thok self attested ha jerong dan hapo san dan thok katarik hang tui. Mudba I nami ida. Shu hang ne thok self attested hapo san jong phi thok kadit hang turu. Kumtai self attested san jong phi tu. Page semua kan ne ka dokumen jong phi kan ne shu hang ne dokumen jong phi page ne ka space ka balaj hang ne. Hang ne thok self attested san sa thok iyo thok tarik ru. Oke long tai bun sam ku para bun bahagim jua pej bahara da senja pak mari asurok namanan hamadan bat kidon kamanan jong ladi ha po ong tu hi mopan don kam kada misal max kat ke baki yu om extend ke sau tarik ya borok ki blok ne kinu kinu ro kat ki bom la reman pendep extend be do ke sau tarik rau siap ile bajban pendep. Lek be kita regal demo nai yakni re kater giwe gini giwe bayu mon lek be kater glade kita rek jong ki district nai kini re ka jong giwe kanang bakanam don re kanor jing pumar da mene gidon kumbasan spa andrus pa ngot ki balai da lasai mene kimpat lebre lek yang selesai plus biang lek syajar ngulasai wan sama pi nak tu pendap nak tu ar hajar nang ta tu sipai tu lak kelumat ki. Oke dah. Mentah harus sipo atau kulit sipo na ada support ya. Aku slide jar kemana? Tamam lele dah. Nam tak kajing bahan. Oke mah tah good night bro. Penkut hang nehi lamit plat akad dua sipo ro samtia jenjar mubun kam nang don yang hikam. Tengan sa pensai yang lasai dan kan benang yo pensai ngan sa pensai yang lasai. Te tangki nehi kulit sipo. Okay.